Paika News Analysis की explanation bu meeting tabiriba pumnamakta request ama tawjari news di adumuk tabiba aduga subscribe tawpham khangdabra natraga kawbadagi subscribe tawdriba miyoy kaya yawba male chanbiduna subscribe tawbiyo haijari hokiba irai numita tha taret khak ngairiba angang macha ama Israeli terrorist unit IDF na West Bank area da kaptuna hatokre angang asigi mapa mamagi mamangda Israeli terrorist sing aduna yamna nakna point blank nongmai kapsin duna hat khibani hairi thamoi kairba angang asigi mama bu pokpiba maben na pawmishing da tengthar aduna Israeli terrorist IDF ki minungsi yaudраbalam chet adu prithibi gi miyam mangda uthokre ahan boina Donald Trump na USA gi navy gi mangda awaba kaya mayok na re haiba masane yajana lauthokre Iran gi missiles drones capabilities adu loikhre khalurabani hojik chu 22% leiri haibasi Donald Trump masana haijari Israel amadi Lebanon gi marakta chathariba ceasefire asi suknagi cheda khak chatnari Israel na Lebanon da genocide makha chathari micham mapan ngarang Saturday numit hat khrehairi Israel na Lebanon gi lepak lawsin basule 3 southern Lebanon area da Israeli troops sing da Hezbollah na yamna kanna attack taw sinduna IDF ki member sing amamam da oina law thabagi thabak makha chathari ngarang gi pawda Israeli officers ahum Hezbollah na maning sa satok tuna hat khrehairi ngarang hat ki ba IDF ki member ahum adugi masak maming Israeli official singna ngasi lauthorkle makhoi ahum adudi captain Aitan Samuel Lamborg chahi kunmathoi captain Shahar Gamla chahi kunguhumdoi amadi staff sergeant Pohat Yari chahi kunmathoi ni makhoi ahum Hezbollah gi ababil first person view drone singna yei bada mapunsi kem khibani hairi Donald Trump asi karam bamikupta kari hairkadagi khangba ngamdaba brenda asoi balairba psychopathic treatment darkar leire haina low naramba adugi anauba praman ama oina hokiba numita amuk masana angak wapam ama haidorakle video matik ama play tawjage munnata biyo. And I didn't want to be in a position where you had, to get there. It's not like Venezuela. Like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out, and everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about Mahak Nahairi Iran gi uranium sing asidi Venezuela dagi uranium yamna laina lauthokiba adugum banate hat changsilu aduga fatlauraga thorakpa yabale paknate Iran gi uranium asi USA na lauthokpada wana thoklagani maram aduna USA gi lanmi khutlai amadi resource amata sizin aduna Iran dagi enrich tawraba uranium lauthoklaroi hairi mahak na khaliba asi Iran masana pithoklakkani khaliba male haina pawmi singna report tawnari Israel apumbada Israeli war criminal angang hotpa genocider Benjamin Netanyahu sarkar gi mayokta akanba protest amuk hanna chathaba haurakle protester sing aduna lawriba kholaw singda Benjamin Netanyahu na maram oiraga Iran Lebanon Gaza da human catastrophic situation thokhanduna Israeli macha singbu yamna khudung thiningai oiba situation asi yohalakkibani maram aduna anobu bhot tawduna Israel ga yumthang nabale pak singa santi purakadabani haibani singba demand kaya protester sing aduna lawbo unari makogi play card singda Israel asi Israel oidre Israel oire haina ibu uri Zelensky koba angau bara joker rakhangdaba Ukraine gi president asina June gitang mangada Russia ga santi gi wari sanargani aduga lan asil loisillasi haina president Vladimir Putin da chang jargani hain lauthokiba matungda mathangi numit tang tarukta Russia gi mafam kyada drones lising ama hena kapsinduna attack tawrubada Russia nasu handuna drone ayamba loinama kap thakre hairi aduga masida natana Ukrainian lanmi lising amaga chani humdra manga hena hat pangam khre hairi Russian attack aduda German na saba Leopard tank ama Ukraine gi drone safam factory ama amadi USA na saba HIMARS missile mari thugai khre hairi Russian president Vladimir Putin na Iran bu USA amadi Israel bu lan hobanumit kharani gi manungda maithi ba pibangam bagidamak thagat phongdo khre Russia da Iran kaidonungda khulai nirakhiba laite
ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯇꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇ सिजिन्नदबिदा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी सिविलियन फैसिलिटीसिंग खक्तदा अटैक तौबदा सिजिनरी मसी ह्यूमैनिटी की मथक्ता चथबा अचौब क्राइम अमनी रशियाना यूक्रेनियन क्रिमिनल सिंग असिबु दंदी सोयदना पीगनी हाइख्रे अदुगा ईरान दी ड्रोन सिंग अदु मिलिटरी टारगेट खक्तंगदा अटैक तौबदा सिजिनरी ईरानना यूएस इजराइल बु माइथीबा पीबा ngamlibasi अचौब अचीवमेंट अमनी हाइना पुतिन न सिंगथारी साइको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प न ईरान की सुप्रीम लीडर मोस्तफा खमेनी गा उननिंगबगी अपाम फोंदोखिबा अदु ओइथोकलोइदबा अपंगबगी वाफम अमनी हाइना डोनाल्ड ट्रम्प नोकनखरे ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अराक्सीना हाइख्रे ब्रेन चोइरबा मी अमगुम मंगलान कया सागतुना मंगलिबा मंगसिंग अदु असेंगबो ओइरकनी हाइबसी थाजरोइदबनी अखोइना ताइबंगदा थोकतुना मिया मांगदा थोकलबदी मंगबा थादोकदबनी ओइथोकपा याबा अदुगी मरमदा खक फंगनबो होटनगदबनी हाइना डोनाल्ड ट्रम्प गंजा थकलबगनी हाइबसी फॉरेन मिनिस्टर अराक्सीना मियामदा उथोकरे ईरान कुवैत की लेपाक मनुंग लेबा यूएस एयरबेस अली अबू सलीम एयरबेस द ड्रोन मिसाइल हैथदुना थुगाय खाइकी हाइबदा यूएस सेनकॉमना अतिक काय अमत यावदे हाइकिबा अदु मचिन थिजिनबा ओइरमले अनोबा सैटेलाइट इमेज कयादा एयरबेस असिगी यूनिट कया अमदे रनवे कमांड सेंटर सिंगदा ऑपरेशन तौबा यादना कायबा तोइबगी ममी उबा फंगली एयरबेस असि हौजिकसु यूएस आर्मीना उबदा कपनिंगबा फेबम हाइबदु ओइरे हाइरी अमुक हन्ना एयरबेस असि सिजिनबा यागदबा मांद्रे हाइबसु मियोय कयाना हाइनरी मसिनी यूएस की सेनकॉम की मचिन थिजिनबा ngambagi हाइसिंगबा अदु हाइना मियामना यूएस आर्मी बु यामना थीना नोकनरी चाइना की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ना नॉर्थ कोरिया दा थुंगनद्रिंगै ममांगदा नॉर्थ कोरिया ना लाउथोक्रे मदुदी नॉर्थ कोरिया ना कैदोनुंगदा न्यूक्लियर खुदलाई थादोक पतौरोय यूएस एन मंगलिबा मंगलान हाइबदि नॉर्थ कोरिया बु डी न्यूक्लियराइज तौनबा प्लान खुदिंगमक मंग ओइना अदुम लोइसिन खरगदबा वाफमनी यूएस ए बु टेरर स्टेट अमनी हायरदुना नॉर्थ कोरिया की नेशनल सिक्योरिटी की दमक न्यूक्लियर अमदी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अशी मखा ताना चथखिगनी हाइख्रे पनबे अबदी साइकोपैथ अमा ओइजरबसु न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ कोरिया की ममिंग डोनाल्ड ट्रम्प ना हंदक भोट कारकपदगी अमुक फौबलौद्रिबनी मसिन ताकपदी डोनाल्ड ट्रम्प ना नॉर्थ कोरिया बु कया यामना कीबगे हाइबदु मयक सेंगना उब फंगली अदुगा डोनाल्ड ट्रम्प ना ईरान ना नॉर्थ कोरिया दगी न्यूक्लियर वेपन लेरप याबगी ओइथोकप लेरिबा असिदसु अकीबा पोकलिबनी ngasi संडे नुमित असिदा अमुक इजरायली जेनोसाइडल फोर्स की मियोय मरी हिजबुल्ला की अबाबिल एफपीवी ड्रोन सिंग न येइबदगी साथीना सोखनख्रे अदुगा यामना पावरफुल ओइरे हाइना इजरायली मिलिटरी की मिंगचत थेतुना पुरंबा मरकबा टैंक अनि अमसु मै थादोख्रे हाइरी लान असिदा पावर बैलेंस असि खल मानरपगी मोंग अमलाकले इक्वेडोर की मांता एरिया दा nga फाबसिंगी हिथांगफम अमदा यामना चावना पोखाइबा अमदी मै चाकपगी थौदोक अमदा जहाज कया यामना थीन मै चाखरे मियोय अनि सोकपदगी लाइकननबा रोड्रिगुज हॉस्पिटल द पुखतख्रे हाइरी मै चाकलेबा अदु मांता फायर फाइटर सिंगना लाक्सिननबा कन होटनरी हाइरी पावखर असि पाजबगलोइनना पाइका न्यूज एनालिसिस की पाव मते खरमियाम द तहंजब मतांग असिदलोय शिंजरे मयामदगी कायननबा याथम नीजरी